kad opasnost vreba na nas. Znam da uz mene si ti zauvijek. Uvijek čuvaš me ti, uvijek si tu, ja ne bojim se nikada. Najjači smo, znaj, zajedno. Moj partner si ti, najbolji. Motofighters borbe trenutno su najpopularniji natjecateljski događaj. Nova generacija Motofightera posjeduje veliku brzinu i veliku snagu. Osim toga, opremljeni su s vrkovima s dvostrukim sustavom vrhova. Novi Motofighteri akumuliraju snagu, lansiraju, okreću se i bore na posve novoj razini. Postati Motofighter prvak san je mnogih tinejdžera. Danny i Leon zakoračit će u nevjerojatni uzbudljiv svijet Motofightera. Pridruži im se i ti. Oluja dolazi. Storm Warrior. Maknite se, molim vas! Oprostite, žuri nam se! Požuri! Žanova borba je već počela! Ne kasnimo li zato što si ti dugo spavao, možda? A, pusti sad to! Požurimo! Hej, čekaj me! Zanima me kako ide Žanova borba! Razbi ga, Storm Warrior! Moj zvrk! Borba je gotova, a pobjednik je Jan i njegov Storm Warrior. Žan! Zašto plačeš? Nikakva šteta što je tako beskoristan zvrk uništen. Žan! Jan, pretjerao si! Kako si mu mogao uništiti zvrk? Pa što ako je uništen? U sljedećoj borbi uništit ću tvoj Frozen Fortress. Nećeš! Ja i Frozen Fortress ćemo pobijediti! Vidimo se uskoro u areni. To je novi Motofighter koji je izumio profesor Wind. Storm Warrior. Ima veliku udarnu silu, zato morate biti oprezni. Dakle, Jan se pridružio profesoru Windu. Ne samo Jan, nego i Rin i Lukas osnovali su tim Hurricanes. Nisu izgubili ni jednu borbu na državnom prvenstvu. Oni su naši protivnici u sljedećoj borbi. Kako li ćemo se samo boriti? Brate, prvu borbu prepusti meni. Ja ću se boriti protiv Jana. Ne, mislim da bi Andre bio prikladniji. Zašto? Jan ima snažnu obranu i protunapad. Andreova taktika ga može obuzdati. Nema šanse! Moram se boriti protiv Jana ili će mi se rugati! Zašto si dopustio da te izazove? Namjerno te provocirao! Pa što? Želim se boriti! Želim osvetiti Žana! Borit ću se! Nećeš! Hoću! Nemaš šanse! Ma hoću! Prestanite. Neka se Danny bori. Uostalom, on vrlo dobro poznaje Janovu taktiku. A čini se da Andre vrlo dobro poznaje mene! Ajde, dobro, u redu. Bori se, ali budi oprezan. O, nego što? Znam što moram raditi. Dobro, veselim se tvojoj borbi. Pozdrav! Dragi gledatelji, dobrodošli na državni Motofighters turnir. Ja sam šarmantan i lijep domaćin, komentator i sudac. Danas se bore Danny iz tima Smart Creators i Jan iz tima Hurricanes. Neka se borci pripreme! Danny, ostani smiren i ne daj se smesti. Ma znam. Jan, ovu borbu ne smiješ izgubiti. Ne brinite se, profesore, znam što radim. Leone, pogledaj. Slušaj me i slijedi moj plan. Ne znam što profesor Wind smjera. Obje su strane spremne, borba počinje! Frozen Fortress! Ekstremno ubrzanje!
ispucavanje! Danny započinje i ispucava glavni zvrk za napad Frozen One. Ha! Storm Warrior, punjenje! Storm 1, Storm 2, napad! Jan je ispucao oba Storm Warrior zvrka. Kakvu će taktiku koristiti? Frozen One, udar! Storm Warrior, pokaži mu svoju snagu! Double Assault! Storm Warrior zvrkovi žestoko napadaju Frozen One. Frozen One! Ha! Predstava tek počinje. Storm Warrior, kombinirana formacija! Što? Hurricane Dragon Claw! Hurricane Dragon Claw. Nije li to Dannyjev trik? Gledaj kako ću te pobijediti svojim najboljim trikom! Nećeš uspjeti! Frozen Fortress, ekstremno ubrzanje! Frozen 2, ispucavanje! Kombinirana formacija! Hurricane Dragon Claw! Varalico, vidjet ćeš pravi Hurricane Dragon Claw! O ne! Storm 1 i Storm 2 srušeni su formacijom Frozen Fortressa. Čini se da je rotacijska snaga dvaju zvrkova oslabljena. Jesi li vidio? To je pravi Hurricane Dragon Claw! Nije dobro. Jan je uvijek bio dobar u obrani i protunapadima. Zašto je to učinio? I mene to zanima. Jan od početka provocira Dannyja. Je li to zamka? Danny! Dobro, pobjedit ću te u jednom potezu! Frozen Fortress, ekstremno ubrzanje! Frozen 3, ispucavanje! Danny, čekaj! Uništi ga, Frozen Fortress! Triple Hurricane Dragon Claw! Jan, vrijeme je. Haha! Dobro! Storm 3, ispucavanje! Storm 3 udara Storma 1 i 2 i pretvara ih u zvrkove za obranu i protunapad. Što? Storm Warrior, Ice Storm! O ne! Wow! Snaga Storm Warriora je prejaka. Frozen 1 je u trenu izbačen s arene. Danny ima još samo 2 zvrka. Ima li još šanse? Zaista je zamka. Jan je natjerao Dannyja da ispuca sve zvrkove kako bi ih uništio sve odjednom. Samo jedan zvrk. Sljedeći put nećeš biti te sreće. Frozen One, žao mi je, bio sam nepromišljen. Čekaj, Danny! Smiri se i čekaj svoju priliku! Tako je, možeš ti to. Biću smiren i promatrati, naći protivnikovu slabost i napasti. Storm Warrior, konačni udarac! Ice Storm! Frozen Fortress, izmakni se! Ha, šteta! Zamalo! Nevjerojatno! Frozen Fortress izbjegao je napad Storm Warriora. Čudno, zašto se formacija Storm Warriora raspada? Frozen Fortress, napad! Dragon Impact! Danny! Ne brini, Danny će smisliti nešto. Ha, konačni udar! Storm Warrior, Ice Storm! Izmakni se! Sada! O ne! Frozen Fortress je iznenadio protunapadom i izbacio Storm 3 iz arene. Tako je! Iako je tvoja formacija vrlo jaka, nije dovoljno stabilna. Ruši se svakih nekoliko sekundi. Dobro, ali svejedno me nećeš pobijediti. Storm Warrior, idemo opet! Ice Storm! Frozen Fortress, ekstremno ubrzanje! Dva igrača su gomila su se svojim jedinstvenim trikovima. Tko će biti bolji i osvojiti konačnu pobjedu? Jan, porazi ga najjačom snagom. Primljeno! Storm Warrior, Energy Burst! Borit ću se! Frozen Fortress, kombinirana formacija! Eksplozivan napad, Dragon Impact! Hajde, Danny! Završimo to! Zvrkovi obiju strana su izletjeli. Ali Storm 1 je još uvijek u areni. Pobjednik je Jan! Je! Pobjeda!
Deni, Ha! Moji zvrkovi su najjači. Izgubio si. Kakav je osjećaj izgubiti borbu? Hoćeš li se rasplakati? Ti! Deni, zašto si tužan? Leone, žao mi je, izgubio sam. Da sam te poslušao, možda ne bih izgubio. Glupost! A što radiš? Borba je gotova. Zašto sad razmišljaš o tome? Osim toga, ipak si nešto dobio. Dobio? Da, naučio si se smiriti i naći protivnikovu slabost. To je veliki napredak. Ali ipak smo ostali bez jednog boda. Nećemo imati prednost u sljedećim borbama. Što radite? Ovo je tek prvi krug, a mi smo najbolji tim. Zasigurno ćemo pobijediti u sljedećoj borbi. Da, pobjedit ćemo. U sljedećoj epizodi pojavio se tajanstveni borac, Toni iz Valkyrie tima. On je prvak prošlogodišnjeg državnog Motofajter natjecanja i dobar Andreov prijatelj iz djetinjstva. Čini se da njih dvojica imaju neki tajni dogovor, no kakav? Da bi ostvarili dogovor, Smart Creators Team mora pobijediti Jana i Rin iz tima Hurricanes. Hoće li pobijediti ili će opet izgubiti borbu? Saznajte u sljedećoj epizodi Andreova i Sharp Blastova tajna. Ostanite uz nas.